من
Nanti kan juga ada ngasih tadi gitu. Oke. Baik. Kepada yang memiliki mobil Jazz BL 1277 mohon dipindahkan karena sebentar lagi Habib akan hadir ke Raya. Kami informasikan kembali mobil Jazz BL 1277.
ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المسك فاعل المسك فاعل لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح
Dah. Takut? Ada bang. Mana? Tadi di sini. Sama siapa? Sama orang berbahasa. Ya. Ada bilang ayah sini. Ada. Kemana dia pulang? Enggak. Ngapain juga? Di sana. Kenapa nggak suruh sini aja? صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya. طالما أشكو غرامي نور الوجود طالما أشكو غرامي نور الوجود وأنادي أدهامي يا معدن الجود وأنادي أدهامي يا معدن الجود طالما أشكو ربي نور الوجود طالما أشكو ربي نور الوجود وأنادي أدهامي يا معدن الجود وأنادي أدهامي يا معدن الجود ونباريتي أقصى مرامي أحضان الشموع ونباريتي أقصى مرامي أحضان الشموع Kami agung Allah dengan bacakan salawat pada Nabi. Tala'al badru alaina bil thaniyatil wada wa jaba syukru alaina طلع البدر
Baik. Keadaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami hormati segala hadirin undangan yang telah berhadir di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Habib Dr. Muhammad bin Hussein bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Zabid akan persilahkan waktu dan tempatnya pada Habib. Ya, itu adalah Dimohon banyak hadirin untuk berdiri sejenak untuk kita berdiri. Diri deh. apa? Apa? Bang, dan kau sekarang ini yang berputih itu. Boleh ya, duduk kembali. Kita lagi aja. Main itu apa tuh? Hah?
pecah di gambarnya. Jauh kali kita duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati seluruhnya, tanpa menyebut satu persatu, bahwasanya sebelum Habib memulai tausiahnya, maka kami akan memperkenalkan beliau. Beliau adalah Al-Habib Dr. Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini, Syekh Abu Bakar bin Salim ini, beliau dengan Habib Umar masih satu kakek. Nama kakeknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini, ketika nanti kita tarik ke atas nasabnya, itu akan sampai kepada Al-Imam Al-Muhajir ilallah Imam Ahmad, punya ayah Imam Isa Ar-Rumi, punya ayah Imam Muhammad An-Nagib, punya ayah Imam Ali Al-Uraidi, punya ayah Imam Ja'far As-Shadiq, punya ayah Muhammad Al-Bakir, punya ayah Ali Zainal Abidin, punya ayah Husain, punya ayah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib suami dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah muridnya Habib Umar. Beliau 7 tahun tinggal di Malaysia, menyelesaikan S2 dan S3-nya di sana. Sebelumnya beliau adalah pimpinan pesantren At-Tanwir di kota kelahiran beliau, Baito, Yaman, yang merupakan cabang dari pondoknya Habib Umar. Alhamdulillah beliau telah berkeliling Aceh selama 7 hari ini, dan inilah hari terakhir beliau. Setelah besok, insya Allah jam 2:30 akan kembali naik pesawat untuk ke Medan. Jadi pada malam hari ini mari kita sama-sama mendengarkan ceramah beliau tentang tahun baru Islam. Pada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamun nabiyyin wa habib rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarik al-hadirin wal hadirat fi hadha al-majlis al-mubarak وفي هذا المعهد المبارك، معهد شفاء القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائم على هذا المعهد الأخ حجي محمد الزبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وفي أسرته وفي قرابته وفي طلابه وفي طالباته، وأن يبارك فيكم جميعا معشر الحاضرين، وأن يرزقنا البركة في هذا العام الجديد، أن يجعله العام المقبل بالخيرات، العام الذي نعمره إن شاء الله بطاعة الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, setelah Habib mengucapkan salawat dan salam, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan berkah kepada kita semua yang hadir di malam hari ini, pada seluruh santri, putra dan putri, para pengajar, dan khususnya kepada guru kita Abi Muhammad Azwir dan seluruh keluarga beliau, kerabat beliau, serta semua kaum muslimin dan muslimat yang turut membantu terselenggaranya acara ini. Dan beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan berkah kepada kita semua, agar kita memasuki tahun ini, agar kita ada dalam tahun ini mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. هذا العام الجديد إن شاء الله يكون العام الذي نجدد فيه الهمم والعزائم ونجدد النيات في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي ينوي الخير وينوي فعل الصالحات وينوي
التعبد للحق سبحانه وتعالى وينوي الجد والاجتهاد في العلم، في طلب العلم، في حضور مجالس العلم، هذا سيكون له من نيته خير كبير، وستثمر هذه النيات على واقعه وعلى عامه الجديد، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. عندما تصلح النية، عندما يصلح القصد، وعندما تكون النية لأجل الله سبحانه وتعالى تكون الثمرة عظيمة، لأن الثمرة هي الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. ولذا يبين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد قوله إنما الأعمال بالنيات يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحبيب بين وفصل أن من كان قصده الدنيا أو شيء مما يتعلق بها من مال، من بنين، من نساء إلى غير ذلك، فيقول لك ما نويت من أمور الدنيا ولن تربح شيء من أمور الآخرة، ولن تحصل على شيء مما أعده الله للمتقين ومما أعده الله للمخلصين لوجهه الكريم. Beliau mengatakan bahwasanya pada tahun baru ini marilah kita sama-sama untuk memperbaharui niat kita. Memperbaharui niat kita untuk terus melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbaharui niat kita untuk belajar, untuk hadir majelis taklim, untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Karena sesungguhnya seseorang yang telah berniat maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Itu baru niat, apalagi sampai ia melakukannya. Karena sesungguhnya ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka ketika kita sudah berniat karena Allah Subhanahu wa taala, hasilnya juga akan mendapatkan kebaikan yang sangat agung, yang sangat besar. Karena Rasulullah menjelaskan setelahnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan niat seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Maka barang siapa yang niatnya itu hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jika seseorang niatnya itu untuk wanita yang akan dia nikahi atau untuk dunia yang akan ingin dia dapatkan, maka itu juga yang dia dapatkan. Maka di sini di malam hari ini sama-sama kita memperbaharui niat kita memasuki tahun baru dengan semangat yang baru untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi dari tahun sebelumnya. ولذا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عالم وعن متصدق وعن مجاهد يأتي يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى يريد أن يأخذ الحسنات وأن يأخذ الأجور التي قام بها في الدنيا من علم أو من صدقة أو من جهاد، فيقول الله اذهبوا به إلى النار، فيقول المتصدق يا رب أنا تصدقت فعلت، والمجاهد أيضا يقول يا رب أنا قتلت من أجلك في سبيلك يا رب، والعالم يقول يا رب أنا علمت وتعلمت ودرست وحفظت وتعبت. فيما معنى الحديث؟ فيقول الله سبحانه وتعالى إنك للعالم إنك لم تتعلم
ولم تبتق بالعلم غير أن يقال فلان عالم. وقال للمتصدق أيضا إنك لم تتصدق إلا ليقال فلان متصدق. وللمجاهد أيضا إنك لم تجاهد إلا ليقال فلان مجاهد. بمعنى أن الأعمال وإن عظمت وإن كبرت وإن كانت عظيمة في أعين الناس في هذه الدنيا، إذا لم تكن مصحوبة بالصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى فإنها لا تنفعك. إذا مدح الله الذين يخلصون لله سبحانه وتعالى لربهم، الذين قصدهم وجهه سبحانه وتعالى، كما قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان وجههم الله، فقال الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إلى آخر الآيات التي يصف بها الحق سبحانه وتعالى ما أعده لهؤلاء المخلصين الذين كانوا في إنفاقهم وفي أعمالهم مخلصين لرب العالمين سبحانه وتعالى. Agak panjang Bu ya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis lainnya disebutkan dalam kitab Hidayatul Hidayah bahwasanya di hari kiamat nanti orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli jihad itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hasil dari amalan mereka di dunia. Akan tetapi Allah malah memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Lalu orang yang suka sedekah mengatakan, ya Allah, kami ini sedekah hanya karenamu. Orang yang berilmu mengatakan, ya Allah, kami ini belajar, kami ini mengajar hanya karenamu. Ya Allah, kata orang yang jihad, kami ini berperang itu hanya karenamu ya Allah. Tapi Allah menjawabnya tidak. Allah menjawabnya dalam hadis, kalian beramal bukan karenaku. Adapun orang yang suka sedekah, kalian beramal karena supaya dibilang orang ahli sedekah. Orang yang berilmu, kalian mencari ilmu, kalian mengajar supaya dibilang orang ahli ilmu, orang alim. Dan begitu juga kamu yang mujahid atau yang berperang di jalan Allah, kamu berperang di jalan Allah bukan karena Allah, tapi supaya kamu dibilang pemberani, supaya kamu dibilang suka berjihad. Artinya tidak ada rasa ikhlas dari tiga golongan ini. Maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka. Padahal kita tahu bahwa tiga-tiga ini kemungkinan masuk surganya sangat besar. Orang berilmu, orang bersedekah, orang berperang di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun amal itu besar, tapi kalau niat dari awalnya sudah salah, maka itu tidak akan bermanfaat. Karena hal inilah maka Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang ikhlas dalam surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Di sini kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai orang itu dari amalnya, dari niatnya, bukan dari amalnya. Amal bagus, besar, banyak, tapi kalau niatnya salah ternyata masuk neraka di hari akhir nanti. Akan tetapi Allah juga memuji kepada orang-orang yang ikhlas dalam amalnya, tidak meminta apa-apa, tapi hanya niat untuk semua amalnya itu adalah ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. صلى الله عليه وسلم إنه قال دينار سبق 1000 دينار سبق 1000 دينار أو 1000 دينار. ما معنى ذلك؟ أي أن
قد ربما يتصدق المتصدق بدينار واحد لكنه صاحب حاجة لهذا الدينار، أو ربما أنه بحاجة هذا الدينار، ولكن صدقه وإخلاصه مع الله سبحانه وتعالى في الصدقة لوجه الله سبحانه وتعالى. النيات الصالحة في دخولنا في هذا العام أن نعمل العمل الصالح وأن يكون عملنا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. Maka hal yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini adalah mulai dari malam ini sampai ke depannya kita selalu berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita selalu berniat bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. أيضا نحن الآن تفكر أن كلما دخلت في عامل أنك لا زلت في هذه الدنيا ستبقى وستستمر. لا، لن يدوم أحد على هذه الأرض، لن يبقى أحد إلا الملك الجبار سبحانه وتعالى. فاستعد للقائه بعمل يرضي عنك سبحانه وتعالى، واتقوا الله ما استطعتم قدر الاستطاعة. جاهد نفسك على طاعة الله، على عبادة الله، على ترك المعاصي، على ترك المحرمات، على ترك ما يغضب الله سبحانه وتعالى.